ima prvo se leđo. Ok. Vidite smo kašlja. Ok, imamo baš šta je više bilo sad? Hajde, površina kapiš. Znači, da vam kažem, ako bude nekad imao u prešralu, reći vam, napravio sam korak, to i to. Uglavnom vidit ćete. I uglavnom, pa to bilo to što se tiče ove epizode. Like, please ostavite like, share i subscribe je besplatno. Samo da prisetite na to subscribe crveno dugme. Znate ono dugme i piše subscribe.
ribe ili pretplati se. To priznate i glavno... Ćao!